ka seng Voice of the People Party WPP kadai kawai nagi seng san hima sima baki bai ba kita terang penwara ya kejengkala apa ka jala mikriya jongi but kumbasupkan mau ka seng Voice of the People Party WPP hakini kandidat benai belala kara lek kaleng kisnong kitao panpun syai lani penwara ya kanong rim terekam jong ke parti hakasi bajantia but what shagaruhil na kamata penwara ya kanong rim terekam jongka parti hapok ke jala jongi kumta dan pedeng kiri rupa kumat jongi ne kiri rong ba penpau hagiran satu sosial media tak bagi ong kumne uwe ne kita udai uba aminir parian udah ong kumne uba dair urkot berim jongka Voice of the People Party WPP to menta ngin sengap pasya skor ka ka ba une rong ba uang haka jongi ijonga kato ka jeng lek karohil jongka WPP kamdai ban penyeng ne job yak kandidat nasyete hi bakim don list kertong ki banyakon ha GHTC ban ngatarai ki lekumto panjuktik ya garo ki basa hakasihil boy terter mar ki bon bagi garo haki distrik kasi ka wipi kam kami ban job lut ya ki namar ki bebonte kin wot pit tang ya ke NPP ne INC re da kabala jan kumto shagaro hill la ban don katukan ni garo ki ba syaki ne ki benta jong ke state kila bentep wot syaki lada cispa kiyo tangkas sandro kan nyerap penpat wot bat pendap syaka total jongki. This is my opinion kani kadai ke korwo jong uba awini periat karkum lupo sagiran san social media kumble subon.